Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero. Swi tikomba ingaku ku ya ku karhi ku va na vun'we exikarhi ka vahumelerisi va vunanga bya Xitsonga. Hi ta tsundzuka leswaku Mr Post, Mr Power Sikulieza Ndlovu va swi kotile ku va va hlanganisa DJ Gift na Panyas xikan'we na Vadawu va tirha album ya Psychology. Naswona loko hi languta hi voni Xongi munhu wa munhu a karhi a kombisa leswaku eka album ya yena lembe ra 2023 yi ta tirhiwa hi Salan the producer a tirhisana na Panyas. Kasi hi tlhela hi vona Mr Nguza na vona va le ku tirheni ka single kumbe risimu ra ku famba ri ri roxe leri ri nga ku tirhiweni hi Has Beats a karhi a tirhisana na Panyas. Kasi hi ta tsundzuka leswaku ni le ka risimu ra switori swa Magayisa ku hlangani Salan the producer na Has Beats. Kasi masikunyana ndzhaku hi voni swinepe swa Salan the producer laha a ri na DJ Slicker va ri estudio. Sweswinyana ha ku vona swithombe laha ku vonaka Salan the producer, Panyas, Makuwa Hlovo na Hangalasa na vona va karhi va kombisa leswaku lembe leriwani ku ta ciniwa swinyawula. Se loko mo languta mi ta swi vona leswaku ku ya ku karhi ku va na vun'we exikarhi ka vahumelerisi va vunanga bya Xitsonga. Swi kahle leswaku hi swi bela mandla naswona hi nga themendheli ntsena loko ku ri na ku holova kumbexani ku ri na ti-beef exikarhi ka vahumelerisi kumbexani tinqambi ta vunanga bya Xitsonga. Loko ku ri na vun'we so ni vona ku ri mhaka ya kahle swinene, swi ta endla leswaku ri na vunanga bya Xitsonga na byona byi kula swinene. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gasa. Dilolostro. Tambavisa maluwa.